Ebusia na ya for feed de enso adwuma no ye ne pepepe ye ni apomudi ho nkomo kakra wodi misa no chiro ba menya tena sese dia na wo se me chiro bia ya yade no nya ka wonko ade a obeko na wo mo ahwe wo no mokra de omoji braye nchechire senya so wode na wa wudi so a ka hu hia kra sa yare sabia mpo obeko Dr. Isaac from Partner say we Freestyle Health Clinic obo na mo de che promotion we na kra ye holiday yi ubekomu na ye Farmers Day yo fa won say akuafo kro be ka se wo ba obetwa scan free wo line no ma me ko Dr. from Paul ho ne ye di nkomo doc matching eden so ye da foforo rade aye promotion be no promotion dada na no a gina we started promotion be on the October mu ho na nke be wie November and yes and to aso say ye be wie for Christmas yi mu nti bronya yi kwa akodi bronya nyina promotion ni rane and na 1st December yes it from Sabre compensate bronya na be ending nyina e ade say promotion na start ya na etwa scan free e ma 30% discount and order ni mo bebre ye ni free fertility test nyina ye ni free ni ade no still to aso sa akopim say December no e be bawie nti see next year mu dia na ye de bawie. Okay. Na no cry me say new year no ye si fufuro no ambata hye promo fufuro. Ya idi be wura January no online no promo no dey ya na bua nkrofo be. Bua say si kan say den di ho. And ya na yare bebre ho a say enye check up be no mu a unhu. Say ene dey be discuss say oba obi na enye scan bi a enye pelvic examination bi na ya unhu dan so no de nam sa eno ne friend dey he no ene e be discuss ovarian cyst nti no mede me hu gise ma betwa scan ne say dey wo kan o betwa scan na ye hu say wo cyst da eno e yade be ya well ovarian cyst ne ye on ni din no e kire ya require ovarian cyst ovary kosua. Okay. Oba nkosua na ohihye to no. So oba nkosua bebre, ebi on the left side, ebi on right side of the uterus no. Enti bosomi we no wato ba kwa fi ha. Next month wato ba kwa fi ha. Sa enti nkosua ne timi hihye bebre because oba de nkosua ne bebre na unyi no na nkosua no so te. Okay. Enti se nkosua na ewo ho bebre no se ensuo be feli bia. Ensuo timi sei bi. Okay. Nti ensuo begina mu ate se de akoko sabi wabutu kosua so na anye ba no se obehwe na asai ase ensuo agina good sa na ya na si wo oba wodi enu honom sa nti akoba se oba nkosua na oto no ensuo begina mu a ene friend se oba na nya ovarian cyst ye fluid filled sac. Okay. Ade a ensuo agina mu that's right. Okay. Nti kosua na se ensuo agina mu as ensuo begina mu bebre ane friend se wanya ovarian cyst na no so no ye wona hodo bebre oh yes bi ni de he de your simple ovarian cyst your functional cyst no e ba no atimi san ko okay o hia duro na e wo ho for some period of time then na abehia treatment. Okay. Your corpus luteum cyst ho your one cyst bi a very dangerous a friend dermoid cyst. And on the entire dangerous and say on the mitchem say ovarian cyst ne ye nsuo e na afele kosua no e na asay no na etimi ko ba say baby a ye expect say nka nsuo be fele kosua no nsuo ni timi fele kosua no all right but enwi timi be fifi won kosua ni mu kosua ni mu no na enwi ase fifi won se enwi fifi ho empo esen etimi be fifi won kosua ni mu I was dangerous. Wow. And then tainsi and dermoid cyst enya common. Okay. But a bad the treat ye din. Okay. Enti sebe wo hono mo a said o ka se cyst no wa untumi en detect no. Me dem hu is it that bin kosua to no be sesa na me bu mi nsa bibi be sesa na mama tumirika be yes testing. Say ovarian cyst started na say ebe here treatment and ebe hawo a de obehu and say oba waya se ho pressure be ba ho pa na obetimi ehu se waya se be edu and obetimi enya yaw e waya se ho no sa oba bi ho atimi ka se ase onante a ote se ase nsuo bi ejina ho bi ase ho aye dududu ase nsuo bi wona ya ase nsuo woni yam omu fili okay and utimi ho pagya bebia sister no wo no se so a
waya se ho pagya kakra e ma otimi benya furo te say the fibroid nso ye wa fu pie no okay and you know say previously na wo fu nso by all of a sudden obehun say ye kese wo fu ni protrude a then it means say bibi koso ho and aside we num nyina no say cyst ne ba na e wo ho che na wan treat a say a simple ovarian cyst say dem ka ye kan simple anya say kosua na ba ko pe e na nsu asay okay but say wo ho che a etene polycystic ovarian syndrome polycystic ye ka poly anya say aye bebre nti say ko ye bebre a nkosua ni nyina timi be develop nsuo ni bi eba ne saa o saa oba ko no so obeto kosua ana obe ovulate normal no eme possible eno da nchen a o saa oba na wo de ebe tim ho tim be din se kosua na eno no na chese be fertilize that way na be kan no kosua na wo beto na be ma na ma spam papa be timi anyanyi nsen thank you na nkosua na sei enye ba ko na ase a obetimi anyi nsen dog me ba na se ye mu a ye pawo awo ne mba ne ye tifie ne ye yam nro bi de sisa no emwa e wo se ye ba na mu hu ade kropot ya ma awo na te kona maso ano eno nti na Star Health Clinic no oba na se wo hwehwe awo ana complain ade be ba no nye se oba ya ne am waduro ye nye o scan hu ade kro wo ho a because se wonya sa polycystic ovarian syndrome ni di ankrofo nim ye PCOS okay nti se wonya PCOS eno wo ho na enu nti awo mai enya no nko anso na ntimi ma awo ma ebia na nye PCOS ebia na ye fibroid bi na ho ebi kura na wo de fallopian tubes na block and fallopian tube a block a maybe adura wo nom so ye awo adura ebo ama oba nyinsen easily na tube a block obenya result nya doc mpacho obi je number no wo de bo number ma ye beto ankomo no so fa number we na yentimi ento aso number na 0249 200 555 sanfa we ka ho 0508 499 599 and your branches no sha no se ebi wo kasoa akwele ota city hwa ebi nso wo kumase ejo so kwa side ho no mo ebi wo sunyane ye wo abisim police land ho no mo ebi nso odoma ahinkro odoma ye wo SS area ho ben gift FM ebi nso German South e ojapeko mfitamu enti eho na obenya ye enti ensan kwa awo no so tube block na wo ya awo aduru no na se wunya result bia eno nti na bebre na say magie awo aduru saa awo ne ma Machin hospitals saa awo ne ma ade cropotin ama awo ne ma no unnim na se do de aduru no de wo body tirimo say betumi aye fibroid no ama fibroid de hwa na nkwa no na say betumi aye ovarian cyst into what try ne lack ni say ebi mo wo efie aduru ye awo aduru a eye papa pa wo yes tatashe no ebi mo obi wo ho nka sanye eye pa na de o mo ne say obi wo ho a obetumi ama wo saa awo aduru ni bi a ogi aduru ni di ofo aduru no sometime na nyinsan ne ma otimi ka che say we die ko hospital na wonu ma aduru we ya wanyinsan de na say problem ho because maybe nya wo keke ne ma because ribia betai ka say emma nyina no enye say oba bia ntimi nwu oba bia betumi awo nemum eya na problems nkitenkiti bi na hyehye ho this is a problem no ho na enu si kwan na enu mfiri ho a awo ne de obeko ache enso so awo no entumi ma because the enti awo ne ma no on solve na otimi solve no de because yen yansa na ebema wawo aduru no obampo na say yentwa scan ehun say yare bi wo ho ana say because bi wo ho a oni yare bi awo na ne ma ono de o ma na wo aduru abenya resources here okay but de ne de no nkosua ya sei onso so wagya nkosua yi ho e na o ma wo aduru ebema conception aye easy kosua ya nkasa sei nti oni kosua papa bi o de to aba a odi enimu na yin sen atimi abe de abekoso na o boasa a odi enimu be kama ma wo abai winya results wow and intina answer na ebemu oduru no yenye o scanner ebe din yenye o fertility scan hu se dia wode ne tie a ebe din ye hu nkosua no hu a wode no hu o cervix ehu o endometrium no se dia wode bebi akwala no bedan se eho ye okay a ye ma wa wo aduru da eno so na mo ye ni free no eno ye free eno ne ye ni free no na se de wapa wo ache wonya bi wo do omra no mahwehwem free hwehwem na problem ni ho a ye wo se de handle sa case no okay e ma wo ne ba problem wo ho nso a ye wo kwan be fa so problem say fibroid a
you be treating within some short period of time na Okay. free na nyinsɛn na timi aba Okay. and ɛnyɛ no na yɛ PCOS yi bi a nkosua a auto as ɔbaa bi na asɛe a then yɛ fixe free hɔ a nyinsɛn no betumi aba location ni bi fa number no na fa location no kasoa obenya yɛn wɔ Ota City Akwele Ota City hɔ a and Sunyane nso so no obenya yɛn wɔ Sunyane Police Land ɛwɔ Abisim kwan no so hɔ nom saa saa nso na obenya yɛn wɔ Kumase ɛdwo so kwa mo for junction no so hɔ a obɛsɛn yɛn wɔ Doma Hinkro Doma branch no wɔ SS area mu hɔ a yɛbɛn Gift FM Jamai South nso yɛ Jape Krom fitam hɔ a fa number no na yɛ sɔre anesa number no yɛ 0249 200 555 misi number no so bi mo 0249 200 555 we twa to 0508 499 599 misi so bi mo 0508 499 599 frɛ now there betwa scan yi bi keke ana ebi a wo ye bema na untumi nhyɛ wo yiri nyinsan uni sɛ nyinsan bebre aya na ho ayɛ de ne mema no bebre ka ho de na sɛ ba no ba wo sɛ wo de bɛma no so ka ho baby sɛ bema no so no mo ahwehwɛ awo na emma ho behia sɛ bɛma no so bra yɛda se abusua na sɛ Dr. Isaac Frimpong and no Star Health Clinic and wo number wo fra na wo ka bibia wo bet show location ye ben wo